Get lit. DJ Mpulo, only on DJ Mpulo. Ke DJ Mpulo le amogetswe mo the red carpet kaneleng ya lena ya mamorato ya Monatefela TV ele nna le Mr Fantastic a re lebelele ditabatabana tša beke ye mo di social media gore go be go tlhagang a re lebelele tšeo di ntšhitšeng tlhogo feta tše dingwe. DJ Mpulo aka Super Mega ke ra yena Keenan Forbes a re yena o tlogela social media ganyane for sebakanyana eupša re a mo tseba a ka kgona a ke tshepe e ka ba motlholo ka gore ka morago ga matšatšinyana e se makae theletša o buile shu yena o thomile ka go phula sekako a bolela gore yena le Reebok a ba sa šoma mmogo gomme nakonyana ye a bego a dira seta sa teki ye e bego e bitšwa sneaker ga ba mo leboga ka patela ke ra gona mašheleng ka fao yena ga a nyake ge batho ba mmotše gore ba ka reka teki yeo goba ba e rekile neng. I think with the Reebok thing, I think it was important for me to set things straight. Let's be understood that Reebok and people are buying the gear, people buy the shoes and they buy the gear and they invest into the brand, and then they'll tweet me and be like, yo, I just got my Reebok. But I just have to set people straight and be like, yo, I'm not with Reebok anymore, and this is kind of why I'm not with Reebok anymore. Now, is that controversy or is that me telling my truth? Ka moka dilo tše di ile tša dira Twitter e fishe le go tlhakatlhakana ka maaka gomme batho ba thoma go botša gore bjang e bile e ra gore le tše dingwe tša didile tša gago tša go swana le tšela tša vodka le tše dingwe go ra gore ga se nnete At the end of the day, what does it matter? ge a tšwela pele go bolela a re people spend so much time. That's the other thing about being a celebrity. It comes with the territory. yena ga a kgathele gore batho ba nagana eng ka yena le dilo tša gagwe yena o bolela nnete fela. I don't care what people think about my deals. Is my music good? Are my friends and family think of? Other than that, I don't care. People could think whatever they want. A tšwela pele ka gore yena o a dila ebile o broke jalo ka di-artist tša Afrika Borwa yeo nagana fela ke aka fela a ka dira so le go bolela bjalo. DJ Mpulo ka ona mokgwa o fetšeng polelong ya gago ke ga kgodiwa maikutlo a batho ka moka o mongwe wa bona e le go Sizwe Dlomo. That folks been poking and poking and poking. mo letlakeleng la bona la Twitter o boletše gore o ile mpša ga a kgone go itirela selo ebile dikoloto tša gagwe di patola ke basadi ba gagwe ka mokgwa go ukama gore o ra DJ sentle le bonang ka ge ba kile ba phela mmogo le yena aka Like, that's not my style. I don't really care whether people think I have money or not. I don't care. a sanke a fetša mantšu a gagwe ke ge aka a fetola ka bogale a bolela ka mokgwa o Sizwe a tsopologileng go reila terekere kua polaseng ya gabo ka marogana a bokata ya go diša dikgomo. What I'm good at doing is breaking down the wall between the public and what they actually think these people are. At the end of the people like this are actually quite fragile and actually quite insecure. ya ba ge a tlhakatlhakantša Sizwe ntlo ya gona e sa tšwela pele le mabane a mabane e ka se fele le nnete re gopole gore aka o dira TV channel ya gago ko Spotify ebile o ntšhitše koša tše mpšha tše tharo ba bantši ba re o dira ka gona mokgwa ge a leka go promota dilo tša gago. Well, the thing for me is social media is what I use to whatever I'm pushing at, when obviously aka TV, I'm trying to direct all the traffic. So I gotta be active on social media. I got my music coming out, so that's gonna go down. So yeah, man, it's all just part of entertainment, bro. It's all entertainment. DJ Mpulo. Red carpet.